Impact TV ki Hellink ta mayam butaram nok chari. Ngasigi akhoi Hellink ki thoram asida aikoina lokhat chari ba topic asi. Miyam na toina thengna ganba tatana na ganba mit ki laina singi common oiba problems singni. Hiram asigi matangda akhoi da takpina ba lengsinduna akhoi ki studio da laipira expert asina Yumnam Chingsuingamba, Associate Professor, Department of Ophthalmology, RIMS Hospital ni. Dr. Bo ki studio da taram nok chari. Ahanba maktada akoina doctor da khangjaningi basi akoigi ngasigi lokhaliba topic miyamna toina thengnaganba mitki laina singside magi common problems singse Manipur do ina maru ina thengnari base common problems singse kai kai no haiba akoina khangja hogi Manipur da akoina yamna common noina thengnari ba mitki anaba singse akoigi samna harabada blindness ana mitki ondabagi maram oidoriba blindness all India gi picture ni hogi country gi nationwide over picture da hairaga di cataract ana koina mayamna maiteron da hairaga ngodong haiba aduga cataract hana khangna ba sina hogi khwaidai common oire ma si chama mi chama hogi mamit uhondabagi manung da mana 60% hena mana uhon loidoni ma gi ko sina degi refractive errors haina khoina anok so kanda khoina maiteron da di mid sok pa na dum haire aduga khoina asengba magi keno English ta haragana refractive errors ana khogi anok kumba darkar lega anok hadi mid ki khogi refraction sida soirak pa se anok kumana correct to ga do pot adagi ate khara common noi basing da khoi glaucoma haina atopa leina am so du mid ki khogi mid ki pressure na haiba tare eyeball ki pressure si wangklak dagi maru oina pressure khaktung budi nate adubu khwaidagi maru oiba factor di ngasagi mid ki pressure si wangklak dai thokpa dana singni da soksilabgi leina glaucoma haina maiteron da di maming se masi thodokna khoina keno oina leitre adagi hujikan yamna common oiba da khoina khangna ga doise khogi lifestyle disease mayam haibadi diabetes kumba adagi bp gumba narak padagi mid manungi retina na khogi mid manungda khogi singli gi layer oina leiriba retinas days da khoi solokpa mayam leiri haijariba sigi like for yamna common oina haijarabada khoi diabetic retinopathy kaina ko adagi hypertensive retinopathy adagi manungda singli phunbagi khotpagi simon leina mayam ma retinal diseases vitreoretinal diseases na khoina categorize tore manungsta moi maraksida khoi prominent oiris diabetic retinopathy adagi hujik corneal blindness na khogi mapan gi mid ki mapan da khoina uriba arangba cornea na pots desta masi infection tawkibadagi trachoma tawkibadagi natraga injury tawkibadagi natraga vitamin A deficiency tawkidana tawbadagi masi daista langna transparent oina lege do si maxil na ga thokpa sumain taw na corneal opacity na corneal blindness na khoina moi se categorize tore suma me amsne khoi common noire hoya te pa infection gumba sulei adagi khara rare oiba khara tang na thokpa haiba tare manungi singni nori sokpa moisna mukra khidang common oiba haidi yam toina thingna do pot oire adu common oiba singdi aina hojik tam mang da panjagri beti common oiba se da doctor na panbi ki ba khoi ki ihan hana panbi ki ba cataract khai bise karino aduga masina kaya kadai phauba chanpage aduga masigi kayam yamna hojik khoi ki thengnari bage haiba do Manipur sida adu do tham khoi Manipur gi oina di yamna ka hana state wise study si phajana di tawdi na haijaba tare ado Manipur khatangi nate adu hojik nationwide figure adagi international WHO gi figure mayam to lombang puthoga yenga di khoi cataract haisi asingmudi kaisudi nate ma se khoi lens na khoi mid khudimak se lens na ma yaujari haijariba adama sina mai mathosina light ki khoi maman se changa ai harega ma se focus toraga retina na ngasagi mid ki brain ga direct samnariba mapram ma lei se mid ki khwai important oi part amane maso masidais na mami tahan bagi mathau se tawdoriba sina lens sina tawdoriba mai focusing torok pase masigi pot si asengba normal pot di transparent oina haidi ilang na adi light ama khoi gi mingchen dawna light ama caption matam na phor ga loimak chat ki do pot oiba asi asengba di senile immature cataract or mature cataract ena senile cataract ena khoina
ꯍꯥꯏꯔꯤꯖꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯀꯃꯟ ꯑꯣꯏꯔꯤꯁꯦ ꯀꯦꯇꯔꯦꯛ ꯃꯈꯜꯗ ꯀꯦꯇꯔꯦꯛꯁꯤ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯏ ꯑꯗꯨꯗ ꯀꯦꯇꯔꯦꯛꯁꯤꯗ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯁꯦꯅꯥꯏꯜ ꯀꯦꯇꯔꯦꯛꯁꯤꯗ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯂꯦꯟꯁꯁꯤ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯥꯔ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯕ ꯂꯦꯟꯁꯁꯤ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯛꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯥꯏꯠꯁꯤ ꯃꯥꯅ ꯐꯥꯎꯔꯒ ꯆꯠꯄꯁꯤ ꯉꯝꯗꯗꯅ ꯔꯦꯇꯤꯅꯥꯗ ꯇꯥꯒꯗꯧꯕ ꯂꯥꯏꯠꯁꯤ ꯉꯝꯃꯛꯇꯕꯗꯒꯤ ꯎꯔꯛꯇꯕꯁꯤꯅꯦ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯀꯃꯟ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯇꯔꯦꯛ ꯍꯥꯏꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯃꯟꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠꯇꯤ ꯄꯟꯖꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤ 100ꯃꯨꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯎꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯎꯗꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝ 100ꯒꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯔꯝ 60ꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ 60% ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯩ ꯑꯦꯛꯖꯦꯛꯂꯤ ꯑꯕꯥꯎꯠ 62% ꯃꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪꯕꯨꯗꯤ ꯀꯨꯏꯔꯕ ꯐꯤꯒꯔꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯔꯚꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯤꯇꯪꯗꯤ ꯋꯥꯠꯂꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯕꯗꯤ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯏꯒꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛ ꯑꯣꯟꯁꯤꯟ ꯇꯧꯔꯝꯕꯗꯤ ꯌꯥꯏ ꯕꯠ ꯔꯥꯎꯟ ꯑꯕꯥꯎꯠ ꯑꯗꯥꯏꯒꯤ ꯕꯥꯏꯅ 50%ꯒꯤ ꯃꯊꯛ 60%ꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏ ꯃꯥꯅ ꯀꯦꯇꯔꯦꯛꯁꯤꯅ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯦꯇꯔꯦꯛꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯄꯟꯖꯈꯤꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯀꯃꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯦꯇꯔꯦꯛꯁꯤ ꯃꯈꯜ ꯌꯥꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯣꯛꯄꯗꯒꯤ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗ ꯀꯟꯖꯤꯅꯥꯏꯇꯜ ꯀꯦꯇꯔꯦꯛ ꯑꯅ ꯃꯃꯥꯗ ꯃꯥꯅ ꯃꯤꯔꯣꯜꯂꯤꯉꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯐꯦꯛꯁꯟꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔ ꯂꯩꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯇꯧꯔꯛꯄꯁꯨ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯦ ꯄꯣꯛꯄꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯦꯇꯔꯦꯛꯁꯤ ꯂꯦꯟꯁꯁꯤ ꯃꯛꯁꯜꯂꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯔꯛꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯄꯟꯖꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯀꯃꯟ ꯑꯣꯏꯕꯗꯤ ꯁꯦꯅꯥꯏꯜ ꯀꯦꯇꯔꯦꯛ ꯑꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯆꯍꯤ ꯌꯥꯝꯃꯛꯄꯒꯤ ꯑꯦꯖꯤꯡ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯁꯦ ꯁꯤ ꯌꯥꯝꯃꯛꯄꯁꯤꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯁꯤꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯀꯃꯟꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯅ ꯀꯃꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯔꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯕꯁꯤ ꯁꯦꯅꯥꯏꯜ ꯁꯨꯝ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯥꯏꯒꯅꯣꯁꯤꯁ ꯃꯁꯥꯗꯨꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯟꯕꯤꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯈꯔ ꯆꯍꯤ ꯌꯥꯝꯕ ꯁꯤ 50 ꯌꯔꯁꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯎꯒꯜꯂꯦ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗ ꯃꯣꯏ ꯂꯩꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯦꯇꯔꯦꯛꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅꯣꯝꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯁꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯤꯝꯇꯝ ꯃꯑꯣꯡ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯥꯏꯑꯣꯡꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯣꯛꯀꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯃꯥꯁꯤ ꯃꯤꯠꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯋꯥꯠꯁꯜꯂꯛꯄ ꯃꯥꯁꯤ ꯅꯥꯔꯣꯏ ꯃꯥꯁꯤ ꯅꯥꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯊꯨꯞꯄ ꯁꯥꯕ ꯀꯩꯝꯇ ꯌꯥꯎꯔꯣꯏ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯅ ꯁꯨꯝ ꯎꯗꯕ ꯁꯨꯝ ꯍꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯃꯩꯈꯨꯒꯨꯝꯕ ꯀꯥꯁꯟꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯂꯩꯆꯤꯟ ꯊꯥꯡꯖꯟꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯁꯨꯝ ꯇꯞꯅ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯦꯁꯤꯞ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯥꯏꯅꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤꯉꯁꯤ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤꯒ ꯊꯥ 5-6 ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯆꯍꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯕ ꯄꯤꯛꯆꯔꯗꯨꯒ ꯁꯨꯝ ꯃꯥꯗꯤ ꯁꯨꯝ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯀꯅꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯦꯇꯔꯦꯛꯀꯤ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯂꯥꯏꯑꯣꯡ ꯃꯑꯣꯡꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯦꯟꯖꯟꯒꯟꯕ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜꯗ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯦꯁꯤꯞ ꯗꯤꯖꯤꯖ ꯄꯦꯟꯂꯦꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯦꯁꯤꯞ ꯑꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯥꯕ ꯌꯦꯛꯄ ꯌꯥꯎꯔꯣꯏ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯅ ꯁꯨꯝ ꯎꯔꯛꯇꯕꯁꯤꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯊꯣꯡꯒꯥꯟꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯤ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯉꯝꯗꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯁꯨꯃꯥꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯤ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯉꯒꯁꯨ ꯑꯗꯩ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯁꯨꯃꯥꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯤ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯗꯕ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯡꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯤ ꯐꯝꯃ ꯂꯩꯁꯤ ꯃꯁꯛ ꯂꯥꯛꯁꯟ ꯉꯝꯃꯛꯇꯕ ꯑꯗꯩ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯈꯨꯠꯁꯤ ꯀꯌꯥꯅꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯅꯛꯁꯜꯂꯒ ꯊꯤꯕ ꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯆꯥꯛꯁꯤ ꯎꯕ ꯆꯥꯛꯂꯨꯛꯁꯤ ꯎꯕ ꯐꯪꯗꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯤ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯗꯅ ꯁꯨꯝ ꯊꯝꯃꯒꯗꯤ ꯎꯗꯕ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯂꯥꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯇꯗꯤ ꯆꯤꯛꯄ ꯅꯥꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯛꯑꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯃꯥꯅ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤ ꯒ꯭ꯂꯣꯀꯣꯃꯥ ꯀꯥꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯁꯨꯝ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯁꯤꯅꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯀꯃꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯅꯥ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯥꯏꯌꯦꯡꯒꯤꯗꯧ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯀꯦꯇꯔꯦꯛꯀꯤꯁꯤꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯂꯥꯏꯌꯦꯡꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯃꯥ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯖꯍꯧꯒꯦ ꯀꯦꯇꯔꯦꯛꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯐꯕ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯀꯦꯇꯔꯦꯛꯁꯤꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯀꯃꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯠ ꯎꯍꯟꯗꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯖꯔꯒꯁꯨ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯐꯕꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯣꯁ ꯁꯛꯁꯦꯁꯐꯨꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯣꯁ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯔꯤꯛ ꯆꯨꯝꯅ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕꯗ ꯍꯦꯛꯇ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯑꯣꯔꯤꯖꯤꯅꯦꯜ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜꯗꯧꯅ ꯍꯦꯛ almost 99.9% ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯥꯕ ꯉꯝꯕꯁꯦ ꯀꯦꯇꯔꯦꯛꯀꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟꯁꯤꯅꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯐꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯇ꯭ꯔꯤꯇꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯥꯏꯌꯦꯡꯕꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯂꯥꯏꯅꯥꯗꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯥꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯖꯔꯨꯔꯒꯁු ꯃꯥꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯁꯦ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯗꯕꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯖ ꯌꯧꯈ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯃꯥꯁꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯌꯥꯎꯁꯟꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗꯤ ꯃꯥꯁꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯐꯖꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯦꯛꯇ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯕꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯁꯦ almost 99.9% 100% ꯔꯤꯀꯣꯕꯔꯤꯁꯤ ꯉꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯁꯤ ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯊꯤꯡ ꯇꯧꯕꯁꯤꯗꯤ ꯇꯧꯕꯗꯕꯨ ꯃꯥꯒꯤꯗꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛꯀꯨꯝꯕꯅꯗꯤ ꯏꯀꯥꯟ ꯀꯥꯟꯅꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯅꯣꯛꯀꯨꯝꯕ ꯍꯤꯗꯥꯛꯀꯨꯝꯕꯅꯗꯤ ꯏꯀꯥꯟ ꯀꯥꯟꯅ ꯃꯥꯒꯤꯗꯤ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯇꯧꯕꯤꯒꯗꯧꯕ ꯑꯗ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯃꯆꯥ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯦꯇꯔꯦꯛ ꯁꯔꯖꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯊꯥꯏꯅꯗꯤ ꯀꯦꯇꯔꯦꯛ ꯁꯔꯖꯔꯤꯁꯤ ꯇꯧꯔꯝꯃꯀꯥꯟꯗ ꯂꯦꯟꯁ ꯍꯥꯞꯄ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯍꯥꯞꯅꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯀꯦꯇꯔꯦꯛꯀꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯀꯦꯇꯔꯦꯛꯁꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯦꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠ ꯂꯦꯟꯁꯅꯤꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯊꯣꯛꯀꯗꯣꯏꯁꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯒ ꯑꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯂꯦꯟꯁ ꯑꯃꯃꯨꯛ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯕꯤꯔꯝꯃ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯦꯇꯔꯦꯛ ꯁꯔꯖꯔꯤ ꯋꯤꯠ intraocular lens implantation and IOL implantation and ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯥꯟ ꯌꯥꯝ ꯇꯧꯅꯔꯤꯁꯦ ꯀꯨꯏꯔꯦ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯗꯤꯐꯥꯏꯠꯁꯦ ꯃꯊꯪ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯁꯣꯝꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯪꯕꯤꯈꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯕꯤꯕꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯥꯟꯅꯒꯅꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯊꯥꯏꯅ ꯋꯥꯏꯗꯤ ꯆꯨꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ
leen basi yam sang na lelame adagi adana ada hojikti kamai torge da ma si sum akoina khoigi lelo ri bomong si sum tam tam na pixel lak pa hai tare hanadi 9 millimeters 10 millimeters 9 millimeters 10 millimeters sai basi अखोगी जनरल की सर्जरी की नत्रगा गाइनी की ताम दा हारगदी यामना पिक प पोट ने तबदो मिट से मिट की डायमीटर होल डायमीटर कोर्निया की डायमीटर से 12 मिलीमीटर्स कतनी मैक्सिमम दा अददा अखोना 9 10 लेन बाय से याम चावना लेन ब कोरे मिट तदी अदा हाइरि ब पोट सिदगी हुजिकती अखोना ख्वाइदगी एडवांस होना तौरिबा ख्वाइदगी बेस होना तौरिबा कैटरेक्ट की ट्रीटमेंट से फेको एमल्सिफिकेशन ना अखोगी पिसा पिकना ये तुम अखोगी कुलो मचिन चावबा इंसिजन गतने अखोइना आइना वीडियो अमसु अखोइना उसी सुम उबिरमगनी अददा अखोइना लेनबगी साइज सी साइगी 2 millimeters ता हाइब तारे होजी हंदरी से almost 2.5 maximum दा पिनरी से 2.2 millimeters हाइदी अदुना सीना एडवांटेज कई लेरके हैबदा रिकवरी से थू ngasi पेशेंट से लेलो हयें हवला दम सक यारे अदगी मा से नुमित हप्ता अमदा दम माइ थबक जॉइन तौ यारे फॉर एग्जांपल अदे मा से हाना कुइना हॉस्पिटलाइज तौरगा लेरबा सांगना लेंनिंगना लंगा पोतना खोतना तौरिंगदा तो था मा चंगबदु होजी हप्ता अमदा अनि द टेंशन करे माइ कॉम्प्लिकेशन रेट मयाम अमा हंदाना होजिकती याम सेफ नि फेको एमल्सिफिकेशन विथ कैट हना मसी की ट्रीटमेंट मोंग तौबसिनी होजिक अखोई मणिपुर दसु याम कन्ना अखोइना लोइन बक तौजरी सी की सिनी ख्वाइदा ऑलमोस्ट आइना साइ हाइजबदो 100% रिकवरी नि लेरिस अदुगा डॉक्टर सिगी अखोइना सर्जरी से तौरे अदुगा नोंगालगा हौगलगा चटप ngame हाइबी अदुम होजिक याम ना सिगी मागी सेफ्टी की मागी कया यामना सेफ ओइबगे पॉसिबिलिटी सिरे कदाइ बा वांगे अदुगा मागी सर्जरी तौरुबा मी मने अदुना मासे माना लौखटकदबा मागी चेक्सिन थौरांग से पर्टिकुलर ओइबा स्पेशल ओइबा चेक्सिन थौरांग अमा लैब्रा नत्रगा तुम इचम चमना तुम मागी नॉर्मल लाइफ तो अदुमाइ मा चटपा याब्रा हाइबदुसु खनसिके मिट की सर्जरी दा अखोइना मिट की सर्जरी दा खितंग मयाम गा खितंग खेनाबा हमना मिट की से इन्फेक्शन तो हनबसे खोगी महिक मताइ चंगमी पोट हाइ तारे मिट से इन्फेक्शन तो बसी असागी इन्फेक्शन सी तौरगदी मिट की कैटास्ट्रोफी है तारे हाइदि मासी मांग तापई थवंग कइगिनो द मिट सी इन्फेक्शन तौरगदी कंट्रोल तौबा याम वाब अदुना अखोइना चेक्शन गदबसे अबाउट 1 वीक कुमबदी खितंग इसिंग मासिंग सोकबा खोटबा खरा रेस्ट्रिक्शन लेबा तारे दि खरा अथिंग ब खरा लेरनी माइ मिट नोइसन बा खोचन बा अदुम दि खरा लेरनी अदु नतबा अतै दि माना फॉर एग्जांपल ऑफिस वर्क तौदना इना नोंगालगा नत्रगा नुमित निनी हुमनी सुरपदा दम कंप्यूटर दमाना थबक तौबा माइ पर्सनल लैपटॉप सिनरगा दम तौजबा अदगी अतै मैनुअल इबा पाबगी थबक केगुमा तौनिंगगासु याम का हेना थिंग बा लेति अदुम लोमददी अदुगा मागी जॉब तुना फॉर एग्जांपल मासी थबक सुबा मी ओरे लबुक थबक सुगा दो मी ओरगदी होय हप्ता अमा अनि गुमबदी अखोन रेस्ट्रिक्शन पिरकनी कइनो दमाना एनवायरनमेंट असागी थबक सुगा दोरि माफम ओफुन वै पुन्याम थोंबा अदगी सागी लेखोम लेनांगी मरक सुगद बोरगदी इन्फेक्शन की रिस्क खरा लेबनिना अखोइना कनो तवया तै नत्रगदी पेशेंट सिना डायबिटीज ओइद्रबा अदुगुम्बा अतोपा सिस्टेमिक इलनेस हाइबा तारे अखोइगी डायबिटीज कुम्बा सिना हीलिंग ना ओशन मगी केनो से खरा तप्पे हाइजरेबा अदना अखोइना अदगी ब्लड शुगर वांगबनिना इन्फेक्शन की रिस्क से हेले मयामदगी एवरेज दगी मोइना खरा हेले अदना अखोइना यारिंगे मोइगुम्बसिना खरा स्पेशल कंसिडरेशन पीखरे नत्रगदी अतैगिदी थोदोकपा अखोइना यामना हप्ता अमगुम्बा लेरकांददी मे खरा चावना पारबदा हाइबा तारे अदम मागी नॉर्मल यामना डिमांडिंग ओइबा थबक नत्रगदी लोइबा अदुम होबा या याम नुहाइजे डॉक्टर अखोइना मु खंगजनिंगिसिना होजिकी कैटरेक्ट सर्जरी सिगी मतंगदा अखोइगी मियोइ लेमेन अमा हेक्तना मागी अफोर्ड तौबा ngabgi मागी एक्सपेंडिचर की स्टेज मागी मफम से कदाई वाइदा लेकी हाबिदुसु खंगजन होजिकती लोइनमक ऑलमोस्ट अयामबदा लोइनमक लेरे अखोइगी मरोइना गवर्नमेंट हॉस्पिटल सिंगददी फ्री ऑफ कॉस्ट गातनी तौरिबसे हाइदि पैसा चंगदे अदगी होजिकती नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस ना अखोइगी नेशनल प्रोग्राम नि मसे अखोइगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना मखोइगी ब्लाइंडनेस कंट्रोल तो बंगसाइगी अदुगी तौनबा मरोइना चथरक प्रोग्राम ने मसीगी प्रोग्राम सिदा यामना यावखरे मसी इवन खुलाई पीबा मोइना दगी पोचंग सिदा कंज्यूमेबल आइटम्स है ना ngसाइगी इंट्राओकुलर लेंस ngसाइना हाप खोटपा काइना हाइजरिबतो अदुमबदु लोइनबक फ्री दो इन लोइनबक लानी गवर्नमेंट सप्लाइज दा मागी अते अते पोट मकुप मता
chang bo khot pa haw loi mak la ne da government hospital sing da su lei da aina khangjab da khoi private ki hospital khara da su moi NPC ki facilities kan sai free treatment course adum ayam mana loina hojik ti pi re da na unless saya khoi na paisa changi se krai te no ha ne mi khara na id lens tu khara phaba hapsa ge khocha ge har ga di mana leijar ga di hoi adu gi chang ban natra ga di government hospital da di paisa di chang ngai di leite si di almost paisa free da tawba surgery ngakten yam ngai zai doctor makhata ba khoina wahang kayam su leizari matang asida commercial break amtang lauzage impact tv bu meeting ta lebi impact tv ke healing ta mayambu amukha na taram nokchari ngasi ge khoina thauram asida lokhaliba topic ase miyam da nagan ba common oi ba mit ki laina singni hiram asigi matang da khoi da link sin biriba expert na Yumnam Chingsuingamba Associate Professor Department of Ophthalmology RIMS Hospital Doctor da khoina makhata na lakchani ba wahang se cataract surgery gi matang da ayamna advance ba khoi gi advance ba treatment sigi matang da so doctor ta gi kha khangchani hojik aina hojik ta so haije khre khoi khoi dagi advance ba treatment hai ba tare phaco emulsification hai se si hojik manipur da hai ba tare si hojik loin ba common noina tawba operation ne phaco emulsification si gi damak ta ma pan da chat pa khot pa gi aina gi maya mang da concept ma khoi gi stage da ngam draga khotraga chat pa khot pa kaina hai ba am lei jadi madu gumba gi thodon da ka leitre hojik ti why the advanced phaco emulsification si machine da su ngasagi first generation phaco machine second generation phaco machine kana koi mayam khaido ba hojik latest koi prithvi most advanced oi ba machine ne na longna riba machine gi category se imphal da dum including RIMS hospital da dum ma koi yamna sina ba hore koi na ba ubiri ba kheno sini ngasagi pisak pik pa yetum chang tang so ba Usina tinjil laga lens se thuga raga pikpom kano sida chingthora ka doina duga lens ka hapchan ba si hole pisak pikpom macha khogi kano sida loina taw doina na result si asuk matik pa gare aidi patient jinga si tawraga dum ekta recovery gi rate si amna thuba ma se aduna ne ma phaco sina paidagi kano oisi aduga makhata na khoina khangjaning masina cataract ki matang da doctor na mamang da su panbi gi ba khoigi mi gi maithong se phajana uba ngamaktaba aduga chaklup se yam nak na lerga su uba ngamaktaba henjalaba stage si cataract ki matang da khoina dum khoina mit so ibasi su uraktab gi sigi ani sigi marakta khena base me akhoi normal oina mit so ga khoina spec hapaga adai dis my eye drop hapaga si ani sigi khena base si se kadai wai da khoina khena base khanga refractive error haidana khoina anoki na sokpa ya ba mit sokpa hai tare me teron da khoina di common oina mit sokpa da na khoina tawri base normally u da base yawani u da base di common oirani aduga ngasai na haijabado cataract na ma si udaba khatang oini ma di chikpa na ba ko ngawba khotpa thoidona ma di kemta leiro ma se painless khoi diminution of vision na gi mit si udaba khatang sum oiba aduga pain nung kai kam yam se amta yaw mo na aduga adugi ona taina bada adugi mayok na bada hai tare khoi gi refractive errors na khoi gi anok darkha lerga tauba khoi mit khuda se udaba mong sidana asagi anoksi mana mit khra hen sinaroga hekta kok chikpa kok lumba hegat pe adaba adagi kok ngoba adagi ma si anak pagi presbyopia hadana khoi sahi nipugi matakta anak product ba simbadaga tauba si mane khar kuine heng yang chalo kok se uru heng leiba ngoba ana karigwa kharagi makhalda ngasagi keno si khoi gi refractive error gi mong si kok chikpa kok ngawba gi chang se sumatik sathina tawba yawi haidedi marmarta mi se khoi hantuk ningba haiba tare adu wo phawbu gi stage da yamna sathina en mana ada moi sin symptom atai se udaba ngata na tabagi symptom se thokale na cataract na udaba ngata oiba ada only thing cataract da kitang khena ka do se mana udaba makhal sida mana mai daga heg yeng bada rainbow khoi gi sumthang khan badong na heg machu ga thokpa adu makhra yawba na tana largely ma di khoi gi thodokna chikpana basi yawgandi ado amadana khara yawgan ngeni simbas ado doctor mari leina na makhata tharak poina khoina khena babudi takpi khre aduga maroina khoina kitang detail oina refractive error haibase masesa kitang manung hunchin na khoina karino haibedu so khoi doctor refractive error haibadi sama yamna
refraction haidana haiba tare ngasai refraction asi light ki ray myam si lai harerga light ki ray myam si lai harerga akhoi ki myam si tamna magi mathang layer myam si pass torga ma si light si filter topsela khatoi ne aduga ma si chap chaba mong asagi retina sida si ma pada thadar ga yarani hena har pasi to pochini refraction na koina refraction as physics ni ma dia sengwedi ko ado mana medium amada amada pass pa light sidagi air sidagi medium sidagi cornea na ahan ba barrier ma lalani ma pa na koina ilang nang na uriba part se se ma se khuijen ba khara hograni bending je hograni adagi anterior chamber na ising hanba jaga macham nei ri khoi min ha chi mamang da khoina di u de yeng ba di yang hang ma le but clear over fruit amna feel thal laga leiba mafam ni mangon da song to ba further amukang khar khoijel lakini adadagi di pupil na min ha si phaujel le ga lens si phaujel laga tarak ka doine haijeri ba adada tarak pasi da isda ngasai gi aga do si pinpoint focus na to si retina gi sida chapchana to bai mohta khara heng mamang da to ba natra khara heng matung da to ba natra point form to bai mohta line lom de point to ba mai to bagi matung ina ma si akhoi myopia na mayam na akhoi gi arapa u da ba anak padi u ba ada akhoi na masina correct to busna minus ki power pir ga correct to ba akhoi anok ta na haijeri ba adagi hyperopia hena hypermetropia hena sina anak pana khara nungai na uraga arapa sina iseng seng pata ba da ma sina akhoi ano correction to matam da akhoi gi plus ne hek pi ba ko adagi astigmatism ko inga sagi line ma form to gi motang do ina hajari the point to ina trokan da sharp point u do pochi fazana focus to ngam da nam tasing badi cornea na mapania sini sida khar khoido khoijin lei bagi ni tawrisi ana sim business ni mana makhan ne sina mu khidang keno tawre sim ma am si either anok na natraga contact lens na adagi natraga hujikan budi hoi minus sopa kangu da khoi mayam su dum tabiram mani hoi laser na tawraga sem ba khotpa hena anok lok thokpa ya ba khotpa dum ba mayam su leigre adai laser na tabada lens hapaga tawpai mayam su leire suna refractive surgery na sijo achoba branch amani hujikti yam kanna popular oina tawnari ba doctor na haibiri basida matang sida lak chaninge akhoi na hujiki tazau zabada hujiki spec se haptana ba saina surgery tawraga se kadai ba hujiki matam sida safe oigi haibese sikhang yam safe ni adum hujikti thaina di khara limited warami thang na len na khotana di diamond knife na dei cham tawr ma hujikti laser ayam mani tawnari se ana laser gi corneal based surgery na koi laser na ka email se mathak ta ka kum si so very safe adum ma so dum yam kanoni adagi adu na tabada hojikti laser na cornea da kak pasina tabada sagi manung da intraocular lens sagi cataract surgery da lens hapa du maina mid manung da lens ma hapsel laga manung gi sagi mapan gi anu khangde contact lens khangde si upta su ya na basin ba sina ICL adu da na khoi mayam am lei kra hajari ba ada si surgery me am je this one yamna khoi gi ophthalmology है ना मिट की मतंग सिदा यामना खुमांग सॉप्शन ना हजिक कन्ना लंबियन यांग ना चेलिब डिपार्टमेंट है बता रहे मासे याम सेफ नहीं हजिकती यामना सेफ हो रहे सही तरह कुन की ममांग दा लेरम बा पिक्चर दुगा हजिक याम खेना दुगा सिगुम सर्जरी से मणिपुर की ओइना फैसिलिटी से अदुम तवे अखोय लेजर लासिक मक्ति तौनदे लासिक की इन्वेस्ट केनो सि खर तौबना ओरंगनी मागी इन्वेस्टमेंट जे खर चावे अदुगा अते अखोयगी मनुंग दा लेंस हापगा फेकिक आईओएल कायना अखोयना तौजरिबा सिदी दुम मणिपुर दा सु पंग अदुगा डॉक्टर ना हाइबिरिबा नसा हाइबिखिबा मिड की कॉमन प्रॉब्लम्स सिंगी मनुंग चलिबा ग्लोकोमा मसि करिनो हाइबिदसु खंगजा होगी ग्लोकोमा हाइसिना अखोयगी मासिना मासु अखोयगी मानि सिंगलीगी अखोयगी मिड की सिंगली दा थोकपा कनो अमने अनाबा अमने मासे फैक्टर बुदी हुजिकती थाइना मतम मांग दे अखोयना मिड की प्रेशर इंट्राओकुलर प्रेशर ना मिड की तोंगान मा प्रेशर अमने हाइजरिबा को मसीना हेंकतना तौबनी ना लौनरमे अदो हुजिकती प्रेशर सिना गातदी मानदे अते अते सु यावबदी मानली अदु मेन ओइनदी प्रेशर वांखलकपदि थोकपनी हेना हुजिकती कंसेप्ट खितंग चेंज तौनरी अना प्रेशर सि वांखलकप मतुंगिना मिड की मनुंग से अखोगी सिंगली लेयर से सिदे सिदा तमना सुम सोलकपा हाइतारे अना मासे तम सिगिबा अना यामना डेंजरस ओइबा लैनानी मासे अखोगी साइलेंट किलर ana moi se hai silent killer of sight the
silent thief of sight kaina haine kaigino da patient sina khangdi ayam matam da masi glaucoma da sum kan khra khai da common noiba glaucoma khra le da moi si patient na khang da ba cataract da jar usalakte patient na doctor manak da phalong chale ada glaucoma da di kaino sing si adugi posi le da masi am tapna sahi manga changme tara changme mana tam tam na halak pase ada patient su aware su ho da na common su yam oiba se primary glaucoma sana moi myam se khoi sahi nifu yang khai sai de gi yam common noi ra du mang da su taw su lei taw da bu common noi myam ji du da ne hele da na khoina kari important oi ra ke he se maru oi ra pasi kai ora ke sahi nifu gumba su gala ba yang khai gumba ta la ga di mit se swaina khoi isa da khangan da na taw ya pot ama lei bane na ai ni sai doctor mang da mana urak ter kan sal urak kan nang isiam late oi re khole thieng re khot ke adum bagi stage de hek lai gan ba laina se lai yam nei kre hena hai jari ko aduna maram oi dana akoi gi recommendation akoi na mayam da sum recommend tawjaning badi mayam da suggest tawjaning badi sahi khitang yam salaga di mit ki se dum khraga check up mit khatang ina suna te te haksang so dum khraga check to bi ba toina regular check up si yam ma thok te adu ngasai gi glaucoma gi di tawra di ngasai gi mai symptoms in late the year hajariba aduna kwaidagi kano to was check up to na kwaidagi di pani lugo makata na khoina mulak chening besina khoigi atopa laina layong singa mit uraktabaga mari leina ba maroina khoina diabetes leiraga saina mit urakte thengjala mit urakte haibagi mari sigi matang da su khara kan jaho diabetes hi hujikti yam common ni India si diabetes capital of the world na high rabani haibadi diabetes ki population je aduk matik nyam kre India da for example ko da moina haijara ba da diabetes si akhoi na so sum khangbirang oni akhoi na pi ngai da khara keno to ngai diabetes sai lekai am da diabetes lei mi masing thi bi arme hojikti yum khuding da diabetes sum oinar pagi phibam da leina sai lifestyle sum change tor pani na aduna diabetes common oiba tawring hai magi complication myam sisu ka yamna sum common oi khalak pa hai tare ana mit ta thok pa ya ba diabetes na thok pa ya ba complication si number 1 da diabetic retinopathy na retina na mit ki khoi maru oi ba singni le asida taison ba se I thok sal laga adai singni punjal laga to ba se sima adai cataract itself sai cataract khoi mamang da pan cataract si diabetes dei tholo pa su yai adagi sai cornea da change to ba myam even glaucoma si diabetes lum dagi lakpa su dum tawe na hai myam sina da khwai dagi marak sida khwai dagi maru oi di diabetic retinopathy common oi se common kai gi no da do ma si su yam sathi ba silent killer mane ma so hai badi sahi si nupa ma natraga nupi ma si diabetes na re ado ma si sahi diabetes na ba sahi tara sore kun sore mit manung sida diabetic retinopathy na I thoktana khotana singni su sokson ba je horba sahi mari manga se ma khaim khangdabe ada mana khangakpa matam da dinga sai I si chumna thoma da I hadarak pagumba adagi singni se chum kano to made pra phunjan gi ba adagi retina se pra kapthurok khotorok na di mayam hai khara late stage da khangal le ada late stage da khangba ji treat padi hujik padi kharga di tawna re tawda bu phabagi chang se success ki chang se yam nem ba haijari ana ngallinge da khoina khangora ga di laser gi mateng na treatment tawba adagi hidak kapana chingba mayam hidak chabana chingba mayam tawraga di adugi stage yodringe da hoi severe visual loss ka we khoina yam ka hanu ugi debagi irreversible oiba pot to khoina adugi stage to yohandana ma se fajana dum maintain tawbi hai normal gi mayam sadaran uri ba chang sida ado matam kuina lot laga leiba ya ba leina ni na aduna ne khoina diabetes na ba adagi bp wang ba kangu singda yam toina haijari se diabetes na raga di bp na raga di sahi khudingi maru hena amo ka hena mu atai myam dagi su khara regularly check to bi batare kaigino da khoina matam chana khangora ga di treatment to lai haijari ba aduga treatment to na wi facility laser kapani khangde adi keno to busi matam khre mang da di leiram de Manipur da hojikti loi leira bonga hatani private hospital da su leire rims da su lei akoi gi government hospital da ko ada si pre treatment oina loin to bonga hatani na si matam chana kana bi si mayam na lobi ga tamane na khoi hana khoi gi smaina forum mayam sida appeal to jari sin khoina thengnaraga di madu diabetic oina akoina mit udaba yabagi phibam se thengna yamna henjalaga di madi one of the most irreparable canon almost came to upai late yam chingsan graga di ngasai gi magi treatment se asumuti wa khre a paisa su sum yam be henjalakni adagi
पैसा चंग में हेंजलकनी मागी डिसेबिलिटी केनो से हेंकलकनी अदगी प्रॉब्लम से प्रोग्नोसिस से सुम हंधरक पाए तारे मागी सक्सेस रेट सुम नेमधरक लिसलिंगे अदना ngaliंगे दा मतंग साना लेजर काफी होपा मतंग साना ट्रीटमेंट से फंग भी होरगदी अदु म्याम दो लोइना ngakthokpa yaba ngaktane haijari दुगा डॉक्टर याम मरक थना खंजनिंगबा मना अखोइगी ngसाइगी कैटरेक्ट की मतमदा ताकपीबा मतमदा अखोइगी कैटरेक्ट से अखोइगी चाही नौरिबा अंगांग सिंगददी मागी लैबा याबगी पॉसिबिलिटी से लैब्रा हाइबदो aina ngasai haide haijagre akhoi congenital cataract ko pokpada dum yorokpa natraga developmental cataract ana akhoi pokpamak tadi yoroktraga sumagi kaino da sum genetically yauraga mase sahi nauringe da dum manifest to bahorpa si si adum leitaba nate yam lei Manipur da so dum akhoi yam toina dum thingna ji ado masu treatment to bodi hidak na di ya de cataract ki di aduga operation to bi da bodi mas द मखा ताब खोना लाक्चनिंग से अखोगी मिट की मतंग दा अखोगी हेल्थ मागी आई हेल्थ से मेंटेन तोबगी मतंग से सो खोई खंजा होके आई हेल्थ मेंटेन तोबा हाइबसिंग असगी आइना ममांग दा पंजगिबा मरु ओइना पंजर बदा हाय तारगदी सही खरे याम बसिंगदना रेगुलरली सुम चेकअप तोबिबा सही कमन नोबा सही की मतंग दा लाकपा डिजीज में हम लेरी हाइजरिबा सिम मसी कोई अवॉइड तौनबा नत्रगा लेरगसु मतम चाना ट्रीटमेंट तौरगदी मधुना मरम ओइदना मिट उहनदबगी मरम दो ngakthuक्नबगी दमक्ता कोई हेल्प लौबसी ngaliंगे दा डिटेक्ट तौरिंगै फारे कोई एनी लेना लायेंग बायसी लिसन गगा येंबगा नौरिंगे दा येंबना ऑलवेज खुदोंग चागनी को अदना अदमाइना तौबा फंगनबा कोई रेगुलर चाही खरगी मतंगददी कोइना नॉर्मली सही 40 गुमै मतंगददी याम खरगा सुम रेगुलरली चेक तौबिबा फै अदगी angang wering da vitamin ga watna khotna mit chokpa khotpa gi leina adagi chaba thakpa sidagi machi uba pot chaba dagi watpa pot si prevention to bi haragadi khogi vegetarian item da chabi ge ga sum mana masing matam dugi phajana chabi ba ohi wa hi je phajana regular oina nomagi yamba natra ga su khara toina consume to bi ba sangom adagi Manipur de yam common oina khogi chanariba diet hai tare nga si yam phai nga si da su vitamin apha yawe ado nga si su dum khara yamdra su khara sum chaba si su moi se vitamin ke ka mit ki wat myam se nu supplement to haijariba ada siumba adagi ngasagi thabak subam from workplace desta trauma hena khoi mit ta sok khot pa se si so another yam achoba kano mani siumba se prevent to na workplace ki protective gear se phajana si na bi ba ko simba si mangaire aduga khoina matam chana check to ba yaragadi lifestyle si khara improve to na ba ngasai lifestyle disease me am laktana ba ngathong na ba hatmaina si dum to boda khoi khare mkhai di khoi gi keno si adu yam na mating adum phajana pangane na ena adum lokje थागचरी डॉक्टर खोगी मतम सुलोय सिले खोइना खा अरोय बोइना खंगजेनि हाइबी गदबसिना खोगी मतम खोगी मणिपुर की फिबम से खोइना यौबंगम दबा अखोगी जगह मीना कई हाइने सिगुम्बा प्रॉब्लम कया अमले हाइबसे खंगबंगम दबा मियोय कयाम सु लैरि अदुना प्रॉब्लम कॉमन प्रॉब्लम मयाम सिगी मरोइना मकोकता इरे लैबसे कैटरेक्ट सिसुना डॉक्टर ना मरोइना मकोकता लै हाइबिरे सिगी प्रॉब्लम मयाम सिगी खोगी मणिपुर सिदा फैसिलिटी मयाम अम लैरे सो हाइबिरे अदुना मियोय सिंगदुना कदाइदा कमाइन अप्रोच तगनी हाइदु सु खंगजा हौनबा नसिगी थौरम सिगी खोइन खुदोंग चाबा लौरगा डॉक्टर ना व्यूअर्स सिंगदा मैसेज अम तंबिबिरा खोइना मोइना ख्वाइदगी रिमोट अखोगी हजिक मीडिया ना योरिबा अखोगी मल्टीमीडिया केनोसना योरिबा मफम सिंगददी दुम उबिरमनी ताबिरमनी हजिकती आइना खंजाबदा मणिपुर की प्राइमरी हेल्थ सेंटर में हमसे दुम फंक्शन तोबदी फजना होबिरे होरेना खंजे केगिनोदा खोइना सुम ताजाबदा खोगी छात्र सिंग खोगी ट्रेनिंग मफम ने खोई रिमसाजना से पास आउट तोबि मोइसे रेगुलरली दुम चटले खोले सेदना अराप मफम दो ओइरगसु डॉक्टर की मनाक्ता हेक नुआइतबगा दुम चटपीबा अदगा साइगी मोइना सु दुम हाइरानी होजिकान गिदी खोगी नेशनल प्रोग्राम मयाम ले मयाम से सिगी फैसिलिटी ले कैटरेक्ट से फॉर एग्जांपल फ्री ट्रीटमेंट की पॉसिबिलिटी ले हाइबुमा अदगी विटामिन की ए डिफिशिएंसी ना तोबा न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी या ना बसी सी ले हाइबसी इवन डायबिटिक रेटिनोपैथी सिम्बगी केनो ले हाइबसी मयाम अमा खोइना केनो तोरे हाइजरिबा अदना सिगी से तो मतमदा दगी कनागुमा खरना मासे फ्री फैसिलिटीज मैम लेग्रे हुजिकती अनोबा
स्कीम मैम लाए अखोना कनो तौबदा सही माना सिगी इवन माना प्राइवेट चलगा सिगी ट्रीटमेंट सिगी तौरगदी मोय डेडिकेटेड सही मफम सिददी अप्रूव तौई खोलेना गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ना पीबा खरन लेबनी अदो मोयदा चटपीरगदी सही सिगी कानबसिंग से माना इवन प्राइवेट चलगा मागी सी ऑपरेशन तौरगसु पैसा से खरा मखै मोंदा हंजन बिबा याबगी हदि खुदोंसादा मणिपुर से अखोगी इकोनॉमिकली यामना कनो तौबो मफम नतबनिना पैसागी कनो तौबो से लेनबो गातनी हाइजरिबा अना सिगी मयाम सिगी इन्फॉर्मेशन जे अइना डिटेल्स दा हुजे हाइबसु मतमसु अखोगी कनो सिना लिमिट ओइगनी अना मसिगी दि ख्वाइदे फबदी अनकपदा हायरगना पीएससी मयाम दा लिंबिरगा डॉक्टर मयाम दसो दम अवेयर हुजिकि लोय ओइनरे अदुगा PSC level community health center level satpiraga moimdagi so dum pota community health centers district hospital dati hoje ai gi specialist ki posting me amnu leire hajeriba moida topire aduga government ki chau chau na leiriba sidesna rims hospital natraga jenims hospital government ki sector da man tawna sidesna lakpiraga so dum si keno si details si loina akoina dum mating pangjaga थागचरी डॉक्टर बो खै की कमन ओइबा मिट की लेना क्या के मतंग दा खैदा कुपना सुगाइना ताकपी बकी तमकता डॉक्टर बो थागचरी थैंक यू मतंग असिदा इम्पैक्ट टीवी की हेलिंग लोइसनजरे मयाम पुनमक के दम की हॉस्पिटल नि थिंगुजमना काइना नबिया थनी जरी बिना बिरसी